Munas hermanoy watijmanta hatun kusigoy songoy pitian kay Dios pas palabranta uyarimusaygimanta yahnayatata astawan yacharimusaygimanta kay lección número 11 nisgawan zirisanchis maypichus parnarisanchis morando en la tierra. Jawari tumpitata yachanaygipas kay lección yacharichita munawanchis kay israelitas maypichus kay Egipto llaqtamanta los simusqanku kasqanku kikin problemas niyo noganchis hina. Maypichus kay 40 wataspi paykunaqa hatuchis problemasta vencesqanku wakinkunata vencechikusqanku. Munasqa hermanoy entonces chaymanta kunan parlarisun maypichus dirisun ajinata nispa compromiso kaypi ñawirisun Josué hatun taqaynin 22 huch'uy taqaynin niwanchis ajinata. Entonces Josué llamó a los rubenitas, a las gaditas y a la media tribu de Manasés y les dijo: vosotros habéis guardado todo lo que Moisés os mandó y habéis obedecido mi voz en todo lo que he mandado. Kaypi jawarinchis iskay tribu Juzganin, tribu de Rubén, Gad y media tribu de Manasés. Paykuna nin niraj kay Jordán mayu pasaspa paykunaqa nisqanku kajina k'achitupuni kay lugarqa anchita q'umirsidoqa kaypi antes ovejas niykuta, cabras niykuta, vacas niykuta michiriykuma. Entonces Josué nisqa claro kaypi qankuna qhipakuachis ma problema kanchu chayqa qankunamanta. Entonces paykunaqa nin tukuy songo qhipakusqanku, pero chaypi Josué nin aynata: warmis kaypi qhipakunkichis wawaswan, ovejas niykichikwan, vacas niykichikwan kayqa qankunaqta kanqa. Pero qarisqa nin risunchis guerrama, conquistamunanchikraq tiyan. Porque si qankuna apartakunki chayqa pisi kanqanku y pisitaqa fácil vencer pawasunchis. Entonces chayrayku Josuéqa nisqa qaris hakurina. Y qaristaq obedientes risqanku maypichus nin 7 watasta, jawari, 7 watasta maqanakamusqanku. 7 watas pasasqa, 7 watas pasaqtintaq paykunaqa kutimusqanku. Entonces paykunaqa rikusqanku anchita hatun altarta maypichus kay iskay tribu Juzganin ruwasqanku, kay nin lado tributas nisqanku haqaykunaqa huchachakusanku. Paykunaqa haqay Diosta karunchanqanku, paykuna chay sacrificiosta holocaustosta waq Dioskunasma chaypi ruwanqanku, chaypas paykuna uqrinku. Ni sumaqta qhawaspa, ni sumaqta piensaspa, nitaq paykunata tapurispa haqay nin lado mantaqa nimusqankuña haqaykunaqa huchasapas kanku. Kunan chaymanta parlarisun nin el motivo del conflicto kaypi ñawirisun Josué hatun taqaynin 22 huch'uy taqaynin 10 ajna niwanchis. Y llegando a los límites del Jordán, que estaba en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. Entonces kaypi nin kay iskay tribu Juzganin ruwasqanku kay altarta. Chayrayku kay nin lado manta chay mayo dividizara kay Jordán manta kay lupikara kay iskay tribu Juzganin y wakin tribusta waq lado mazarqanku, porque chaypi maqanakamusqankuña kay 7 wataspi ganasqankuña. Entonces chaypi hamun kay wakin tribus ninku imapaqta ruwanku, imapaqta chaykunasta ruwanku. Qhawari kaypi iskay problemas tiyan. Kay tribus ruwasqanku kay hatun altarta imapaq paykunaqa ruwasqanku Diosta yupaychanankupaq, pero mana consultasqankuchu kay ninkunata, mana nisqankuchu hatun altarta ruwasayku noqayku kaypi Diosta yupaychanaykupaq y wawasninchikpis yuyarikunankupaq Diosmanta y kaypita sumaqta qillqasayku 10 mandamientosta. Entonces chay ninkunataq pantaypi kasarqanku imarayku, porque paykunaqa nisqanku haqaykunaqa ruwankuña chayta Dios ninkuta yupaychanankupaq, mana noqanchik tapuriwanchikchu. Paykuna kay mundumaña entregakusanku, mana Diosta yupaychanankuñachu. Entonces chayrayku nisqanku paykuna haku guerra ruwamuna paykunata vencemunanchis tiyan, porque mana noqanchis vencesun chayqa paykuna vencewasun. Entonces chaypi hamun iskay problemas. Grupo ruwan mana tapurispa, nin grupota hamun paykuna pantaypi kasanku nispa niraq tapurisaspa.
Charayku kaypi yachananchis tiyan munasqa hermanoy, niraq imatapis piensasaspa tapurinanchis tiyan. Charayku nuqanchis yachanchis. Iglesia ukupi tiyan kikin problemas. Ninku, imaraykutaq ahina punkuta churanku. Imaraykutaq ahina ventana churanku. Imaraykutaq kay color cortinasta apamunku. Imaraykutaq haqayta ruanku, kayta ruanku. A veces qhawanakulla iglesia ukupi tiyan. Mana sumaq tantayukuytawan tapurikusunmanchu, disunmanchu hermanosney, kayta ahina ruwasunmanchu, kayta ahinamanta ruwasunmanchu. A veces mata chay tapurikuykanchu. A veces qhawanakuylla tiyan y chaytaq ancha hucha Diospaq ñawpaqinpi. Qhawari, kaypi hatun hucha kasqa. Ujninkuna ruwasqanku mana tapurispa, ujninkunataq nisqanku haku guerra ruwamuna porque paykunaqa pantaypiña kasanku nispa. Kunan a ver kay elección imatataq yacharichiyta munawanchis kaypi ririsun las acusaciones. Maypichus kay Josué hatun taqaynin 22, huch'uy taqaynin 13 ayna niwanchis. Y enviaron los hijos de Israel a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en tierra de Gad, a Fines, hijo del sacerdote Eleazar. Kaypi qhawarisun a ver. Pitas carga kay Fines. Kay Fines carga nin joven mayrenchus Diospa voluntadnita maskaj. Y kaypi israelitas kay moabitasuan anchita pantaypi kasusqanku, mana casaraspa puñusqanku, casados warmiswan metekusqanku, casados qariswan, jóveneswan, desgracia carga. Y chaypitaq wañusarqanku ashka runa, wañusqanku 25,000 runas chay hucharayku. Y chaypitaq rikurin kay joven sutin paypata carga ima Fines, Eleazarpaq wawan, qhari wawan. Entonces paytaq nin aynata, mana kay aynapi qipakunmanchu. Chaypi rikusqa moabitatawan, israelitatawan, puñusasqanku, fornicasasqanku, mana casaraspa. Entonces pay chaypi hapitan wañurachin paykunata. Entonces paypaq famanga haraypi hatunmanta kasqa y Diostaq tranquilizakusqa. Diostaq ma castillasqañachu, pero 25,000 runas wañusqanku. Chaypi rikurin kay Fines. Entonces kunanga kaypi kay Fines rikurin. Kay Fines ta orjongu ningu Fines qayo rinayki tiyan haqay tribu de Manasés, haqay tribu de Rubén y haqay tribu de Gad nisqama. Paykunata guerra ruwanayki tiyan, pero nira guerra ruwasaspa tapurimunayki tiyan kay príncipes, kay noqayku qusayku chaywan qusqa rinayki tiyan. Paykunata risqanku. Ima huchatataq ruwasqa kay Fines umanpi. Kay Finesqa nisqa aynata. Haqay israelitas imaynatachus huchachakurqanku y Diospaq castigon hamurqa. Más de 25,000 wañurqanku kunan kikillanta kaypi wañusayku. Entonces guerrata ruwamusa haqay tribu de Rubén, tribu de Gad y media tribu de Manasés. Paykunata. Ajinata nispa pay hamusqa hatun pantaypi kasarqa. Niraq paykunata uyarisaspa payqa yuyayninpi nisqaña. A veces nuqanchayqa ninchis imatapa yachachiwanqari. Paypis millay kawsaynin karqaqa. Pay imaynataq tata hinari, imaynataq mama hinari, imaynataq joven hinari, imatataq haqayman predicamusanri. Munasqa hermanoy, qampis kay Fines hina huchachakusanki, mana chay runaq kawsayninta riqsispa. Nuqanchis nisunman haqay runaqa suwa, haqay runaqa llulla, haqay runaqa qhilla, haqay runaqa ahina. Mana qan yachankichu imaraykuchus pay ahina. Paykunaq kawsayninkupi hatun llakiykunas tal vez pasarqa. Lokoqa mana sapallamantachu loko makutin. Loko qhipanpi hatun tragedia tiyan. Noqa kay Cochabamappi riqsini lokota. Y kay lokotaq nin aynata. Noqa karqani manchay qhapani. Anchita qhapaqpuni karqani nin. Pero de repente desgracias hamuqa nin. Tukuy imayta pierdeni. Familia y noata negaban. Entonces, kunanga ahinama parani. Purini tutas, mana mikuna kanju, basuramanta mikuni, y costumbra kapuni kay basura pitiaita. Sencillo. Y maraikuta hagay runa khella. Tal vez ni haik atatan mama ni ranguchu waway kay responsabilidad nigi. Y mainatata hagay joven suaku. Tal vez ni haik ani ranguchu waway kay mana sumahchu. Y maraikuta hagay joven alcohólico. Tatan maman kanko alcohólicos. Y maraikuta hagay joven
ujuantas purin. Tatan maman tal vez mana camerancucho. Mana iglesia ma posarancucho. Xeraiku ni joven, señorita. Persona mayor gan jaumosoanki. Piensa y sumasta maipita familia iguita construisanki. Rumipicho arenapicho. Gan familia iguita construisanki arenapichega. Tarde o temprano desgracias o equima gama japosonga. Vicios apisonga. Fácilmente que hay vicios más reyaikunki. Fácilmente yakikuima desgracias ma urmanki. Pero gan causainiguita, familia iguita rumipi. Simientasangi chayega mairenchus Jesucristo. Creo ahí. Y mapis mucho. Familia ya kanga firme. Chayray con mana hatuchi desgracias ma urmeita munangi chayega. Kuna manta kundagokuy. Orakuy. Perdón da Dios más mañakuy. Hamuy iglesianma, hamuy wasinma. Pusamuy wawasniguita, pusamuy tatasniguita, pusamuy, porque chaypi paigunaga tarinkuma para siempre causaita. Salvación ta. Y mapasta que hay mundo entero sirvanchis conquistanchis chay ni mapaj. Más importante salvación ninjis. Kunan a ver ñawpaj más dirizun que elección o maipichos ni dice llevanchita gainata. La respuesta amable. Kaypi ñawirisun hatun tagainin Josué 22, uchuy tagainin 26, aynan diriwanchis. Por esto dijimos, edificaremos ahora un altar, no para holocaustos ni para sacrificios, sino para que sean un testimonio entre vosotros y nosotros, y entre los que vendrán después de nosotros, y no digan mañana vuestros hijos a los vuestros, vosotros no tenéis parte en Jehová. Kunanga kai iskay tribus y medios responden guajnata nispa. Mairenchus kai tribu de Rubén, tribu de Gad y tribu de Manasés ajinata nispa. No hay koa kaitaga ruargaiku, no ganchis gankunawan no gaikuan juntos causananchihpa. Ama kai mayo separanawanchihpa. Y wawasninchis ama uhdian ninankupa. Paikunawan Dios kasan, paikunawan mana Dios chukasan. No gaikuan Dios kasan. Ama ajinata malpi causanankupa. Pantaypi causanankupaqa noqanchikqa uqllakanchis. Ahinata nispa. Kaypi tumpita entenderisuma tal vez. Tatamamaqa wawasninchikta k'aminanchikpaqa palabralla parlananchis tiyan. Mana tata ahina ninmanchu nitaq mama ahina ninmanchu. A veces wawasqa q'ala confundisqas causanku mana yachankuchu pitachus kasuyta pitachus mana kasuyta. Charayku tatamamaqa kankichis equipo. Entonces kaypi kay iskay tribu huskanin nisanku noqanchis kanchis equipo. Mana pantaypi urmananchikpa, ama wawasninchis pantaypi urmanankupaqa noqayku chayta ruwarqayku. Mana qankunata consultarqaykuchu pantaypi karqayku. Equivocakuyku ari, pero uqllakana. Ajinata niptingu kay fines. Pitas karqa fines? Ay Busninglado tribumanta cachamusqa, mairenchus payqa hamusqa imaraykutas ruankichis nispa. Kay finesta entiendesqa, porque blando palabrawan parlasqanku payman nisqanku pantayku noqayku. Pero kaytaqa ruwarqayku mana Diosmanta karunchakunaykupaqchu, sinoqa noqanchis juntupuni kananchikpaq. Problemaqa arreglaku. Mana nirqankuchu noqaykupuni razonniku kayku. Ningunata mana nerangucho, mana no hay cupone rangunagi razosaigo, mana, sino hablando palabrón paigunaga entienden a kusanku. Kaita apawa familia ikima, kaita apawa trabajo ikima, kaita apawa causa ini ikima. Y maraiku, blando palabrón parlaita. A veces unaga hamu no ganchista tapuri y matapis, no gancheja ninjes, ajinata no ganisa. Ama ni sumanchu ahinata. Ora kunanchis tiyan ninanchis tiyan Señor yanapoy imanisatas paita. Uyarinaykiras tiyan. Suma uyaritawan recién aconsejawa. A veces kariwar mi problemas kanku chayqa. Mana noqayku pastores qarillatachu uyariku nita warmillatacha. Uyarinayku tiyan iskayninta. Iskayninta uyaritawan ninayku tiyan hermanos ni ajina. Munayjis mana munayjis ajina. A veces qari hasta un pantainio chega no hay nigo kan ucheo kan. Claro,
Problema ga iskaymanta hamo, pero hasta un huchejo gankan. Cambia kaita. A veces warmi, hasta un huchejo chega, warmita nigo hermanay, kaita gan fallasan. Mejora, por favor. Entonces, ajinata ni kuchega, pues bueno, para una baja cosa. Claro, mano no gani manjo, hari pantai bikasan, y no mano no gani manjo, hari ari wale ya rosangi, warmi pantai bikasan, ari wale ya rosangi. Mana, porque no ga uyarizan ni iskaininta. Charaiku ima problema comunidad egiptian chega, familia egiptian chega, munakuywan, ni imachus kasganta. Munas hermanoi, pijo yachakun ganwan chega, Mateo 18 tarwari. Mateo 18 imani wanchihta. Hermanoi que gawan huchachakun chega nin, iglesia ukope kapariyo ninchu mana. Wah runas mawilla ninchu mana. Hermanoi que huchachakun ganwan chega nin, riwasin ma. Ni hermanoi pantayunki no gawan. Pantay bikanki no gawan. No hamuni wasigima oraku. Kaita arregla. Hermanoi mana ankai ainacho. Uyarizonga chega nin ganarpanki hermanoi gita nin. Ganarpanki cielopaj. Mana ganarpanki chuka mundo pachu. Sino hermanoi ganarpanki cielopaj nin. Chanda tukuy songo causa conquiches. Ajina hermanoi. Pero mana uyarizongi chega nin wah testigo posakoy. Hermanoan, ancianoan, pastoroan ni kay hermanito no gawan huchachako. No gatas payon parlakuy monandi paita mana uyariwancho. Haku hermano y su testigo posakoy. Entonces, mana pone ni testigo tan ni gawan uyarizongi. Entonces, deja y Dios pas maquima. Munas hermanoi que elección mancha y kusimanta y acharichiwanjis y mainatachos problemas ninchista arreglando ninchista. Kai halt api, kai tiempo. Y hay tiempo, kikin problemas que yargata. Kuna año pas más dirizun ajinata nispa maipichos tukuchidanchi pagna la reconciliación. Y kai piñaurizun kai Josué hatun tagainin 22, y tagainin 31 ni esnata. Y dijo Fines, hijo de sacerdote Eleazar, a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a los hijos de Manasés. Hoy hemos entendido que Jehová está entre nosotros, pues que no habéis intentado esta traición contra Jehová. Ahora habéis librado a los hijos de Israel de la mano de Jehová. ¡Qué lindo! Kai fines su tío Runa, nin ainata. Konanga entendeigo gankuna tribu de Rubén, tribu de Gad, tribu de Manasés. Kai hatun altartazo asanguiches, mana Dios mantat agakunaigichipacho, nitas no aikumantat agakunaigichipacho, sino asanguiches juntos ponikananchispach y Dios te yupaichananchispach. ¡Qué lindo! Chega mancha y cosi, porque sumasta problemanco arreglanco. Ajinata problemas ninchista, iglesia pi arregla suma chega, hatun kusi gama. Ajinata arregla suma problemas ninchista, familianchi ukupi chega, mancha y kusi gama. Ajinata arregla suma problemas ninchista, trabajunchi pi runamas ninchifan, chega, mancha y kusi gama. Munas hermanoi, bendecichis Dios ta. Y mainatata no ganchis bendecinchis Dios ta. Sumahta causaspa, sumahta purispa, mana pitapis malta jawaspa. Cristianoga, mana kay mundupi enemigos Dios kamancho. Munakuychis nin, Dios pa palabran, pichus rangunata karunchasunguichis, pichus rangunata chinikusunguichis, chaykunata munakuychis. Inichis y machos casanta munakuywa. Munas hermanoi, hatun bendiciones rampa, y ahí que elección manta y achari estaban. Porque que hay Dios pa palabranga, que hay causa ininchista y que hay bendiciones. Jepan, lección, cama.